Sakita, fill in the blanks. Hello and welcome to our lovely little show. Mijn naam is Amanda Breton. Namita Natasha Richardson. E Sakita, fill in the blanks. Un show una nos un discussion de a little bit of everything e basicamente, like I said, anything. Nos no filter e nos puro honest commentary. Riba, hopi topics really. Wouldn't you say that, mami? Sí, a perspectiva de mama e you. Dos generações of dos diferentes perspectivas. Esse é o que nos está apresentando no boso. Então, nós estamos excited para nos primeiro episode, qual vai estar Growing Up with Autism, crescendo com autismo. Amanda, agora diagnosticada com autismo na idade hopi jong. Den kleuter, já acaba estar vastgesteld, dus já acaba nossa waku. E tem autismo, dokter a confirmar isso aqui. Então, nós começamos com um journey largo. Amanda tem 20 anos. E aí chega hopi leu que nós também estamos conversando disso. More or less, yeah. Nós também temos uma discussion tocante, not just when growing up with autism, not just the perspective de ame como de autistic person, e também als parent, pero também nós também papi de importância de a diagnosis também. Para mim tinha gevoel que that definitely say dat diagnosis op definitive. E te quer dizer, my diagnosis, things would have played out differently. Seguro que sim, pero eu não quero que uma mama nem a mim bloqueie da sem diagnose. No, of course not. Of course not. Mas sobre foi baby capa me tawa diferente coisa. Então, mas eu que sei que quando echt main aspects que this was a lead na suspecho para diagnosis. Like, what are the first things you noticed? Well, que bono tata reacciona muito riba bon number. Ainda. Dus, exact. Bon number tata undi coisa nang mais duidelijk e outro tata com hopi botawa ta papia actually. Ainda. Dus bota papia hopi, pero no per se comunicar. Que men a palavra não bota ta bisa na idade hopi young. Ja, mane bijvoorbeeld, por exemplo, uninanta em vez de bisa mama, bota ta bisa tutuga. Dus tortuga tata importante, pisca tata importante. Dus palavra não com diferente lettergrepen. Eigenlijk baby nota papia normalmente. No, of course. Então, não abing pami lo que estava a sentir diferente e outra estava a guardo cargar. Dus, oh, yes. Botava a guardo cargar, pero não estava pedi esse. Dus não estava pedi para guardo cargar. E já, é que tata dia é mais difícil, sinal, estava a parte agressivo. Me quero bisa ainda, so you know what, let's not. Okay, so si thankfully we know po bisa ainda. So. Ito algo que bota ting de baby, então, claro, stigma, tabu, e tempo não estava a querer que bota o hopi televisão. Of, dus que bota imitando a televisão, que amita maior que tá lagabo sinta a televisão entre dia como baby. Yeah, e just to put it into perspective, sa não tá muito opinião passar. Agora, I'm 20, dus sa aqui passa aqui com a nasce em 2004, dus all of this going on to bambisa like 2004 to bambisa 2012. The me first like echt wanneer
child years. Dus kita konan ko no tabasa recién ko ainda botawak bits di asegding nos modern culture. Vooral ook ko technology abira parti mas grande nos vida. Tempo na ya tawata ay mucho to hoperi ba televisyon pero awoki botawak ko nos ayos encourajar e uso di tablets e telefone para nos young children. Sí, abo no lanta sina eto. Switch é echt interessante, no? Like itong switch ko basta a woman ela click ito ni hey bara like we do that now. No, sí, no. Esse aí tata par de señal nang ku mi por awak duidelijk e vooral ku botata papia diferente idioma. Dus hopi riba bumes, hopi mas interessado em bumes, basalta algum costambe. I wasn't a narcissist though, pero yeah. That's a different thing. Hey, by the way, bom ko ba mencionar isso? Oh no. No, me tá lesando over the popular narcissism. Yeah, of course, hopi dus label A. Dus inang no a diagnose narcissistic personality disorder, pero that's a whole other story. Exacto, so itong personality disorder, pero narcissism, lo que agora aqui de media popular, de chama narcisista, esse tá guardo comparar of está guardo uma pessoa que tem autismo por tem tendência não e kenmerken die esse também of é guardo mira como esse claro pero interesante tá ora abota chiquito tu não vai symposium como organizar international symposium pero tempo é psiquiatra que trata persona não que tem dus zeg dat het een psiquiatra bem em Holanda, seu nome é Dr. Santana, então ela trata especificamente adultos com autismo e teenagers com autismo, então ela menciona, eu não olvidei coisas que nunca mais. Ela visa a persoonlijkheidsstoornis, dus narcissistic personality disorder, dat wordt bruja hopi viaja com autismo. That is true. Autism spectrum disorder. But that is something that still happens, no? Yes, e eu com narcisismo abira palavra que eu vou usar hopi ainda, vou mira certo coisa. Pero nós skip full chega até o oh, wow, yeah. That's true. Pero, você também nós estamos pensando que like all autistic people, when autism equals narcissism. Mas nós explica que as an autistic person, a mim mes ela tardami hopi anya di man bisa hopi help. Komitari para basa tini mi kenmerken like they do overlap with certain things, pero misa tambi ko sa natakonan di mi mes komiti ko work on. Mane bijvoorbeeld onkos komita haya like I improved a lot on that oogcontact. I'm looking at you viewers. I mean, nothing echt hopi problem ko like eye contact wanneer po ami mama in the eye like it's normal. Met die mas probleem ko oogcontact. Actually. Essa é a parte how the tables have turned. Sim, essa é a parte de Cuba cresce com autismo, bo maior of maior não, também tem certo kenmerken, dus kuta nós estamos chama phenotypes, dus é uma kuta haya e you tem autismo. That's a 4-letter word, phenotype. Kids kuta tem mucho nang si você tem biologia cadena, all of that, write this down. So this is gonna come back. This phenotype, that's a good one para mencionar. Sim, então para essa como te bisa? Tem certo challenge que a mim mesma tem como pessoa, onde não tá oogcontact. Yeah. Então você cara com mami sinhavo? Sim, yeah. Que como sinhavo bahasi? Basically, tips ko mito cara. Sa akin, no to just pa oogcontact, pero tama discuss ano mabira mas grande, kung mabay din performance arts, kung mito dabay on stage, kantan, all of that. Sempre look slightly above a person's head. Like that's something I still do. Pero si mo refresh me on that'd be really great. So, wag eweng brown. Wag eweng brown. Ibusa actually busa ultimo mitaw utilizando un study ko actually hindi to be uncomfortable si buwan na mucho largo ng forehead namin. Like ito actually a point that people get uncomfortable like if you stare at it for too long. Pero hey, I mean, let's be real.
oogcontact uncomfortable pa hopi di nos. Hasta pa mani hinanang ko ta wara considera normal of neurotypical. Ami to yo isa hopi hindi to bisami. No, bosa like it's fine to make eye contact with me. Ami tampoco no to hindi ko ta gusta eye contact. E mi te quero vorala waki ko no sa de age ko no sa focus hopi riba mental health. Ami mes como hindi ko takay ba di Gen Z. Mi te quero hopi hindi di mi adapt e gewoon in general, in mundo que como saber mas tolerant, di hindi nang maneko disabilities and so dus konang mane oogcontact no ta big deal mane itaw ta dias just ko ay pasa. Ko bosa ta kumita haya ko as a society no sta kibrano hopi di stigmas neko. Hey, bosa so hindi no wak but wow like that's not the end of the world of si so hindi nota bisa mesmo ko bata bisa of like nang nota actual mesmo ko like actual style ko abokia ng actual like that's not a problem anymore. Pero tambe claro, sa tambe da terceira outro discussion de freedom within boundaries. Kasi ita algo ko ami as an autistic person, e tambe as a person in general, Mr. Siña. Kasi ami to hindi ko like I'm a person with autism. Pero misa ko tame aunque no sa de mundo ko ta tolerant e ko ta mas accepting tabay ting certo boundary ko okay isay si mi tigo by conform na jedas mi talk tigo by sinya kiko ta bong posture kiko ta palabra ng ko ta mas correcto pa usa din conversasyon kung pa speak me mind sing undermine mi mesong opinion pero talk de manera ko ta queda respetuoso na third parties involved. Sim, e na muita papel de social cues, Yes. comunicação social, e que dando na wow, dus bayendo back na essay, cara com autismo tá spectrum. Yes. Dus a nós, por exemplo, é parte de oogcontact vluchtig, dus daarbij liggen, pero bota haya é outro end, que quizás tá queda muito intenso. Então, worry, nem mo vai assim, pero mo vamos pensar. Ami na niri para honestly. Não, mas assim, para esse aí pading, tabira mane jolt de assim na. Yeah, ami tayo sa mi debate. Aha. Pero bota bira muito, bota sinti bota muito intenso, que vou né? Yeah, so that's me on a Saturday night, but we don't talk about that. Anyways. Pero say tambe, going back to autism is a spectrum tambe, como hindi like autistic, bono ta queda na mesong como ta bisa bono ta queda que mesong tendencies as you grow up. Mane ami miss contact, I didn't do a lot of it. Ora mi data mas young, pero awoki meeting e momento de kupita siya way too much. Of kumita haya like stimming, dus echt fidgeting and so amita si say hopi like amita fidget toys and everything. Pero tama mita hay momento dan ko ora mita echt deep in mi focus. Boto wa mita touch nada, mita wa yung handy like both symptoms como autistic person to fluctuate in at the change. Junto ko abo ora bo change as a person. Seta algo como ak mi miss, mawak di otro friends di mi kuta on the spectrum. Itame eigenlijk se porta algo ko apply na kasi to neurological disability. Sim. E se te bonites sita neurodivergent person. Ko nunca pode queda singular thing. Bota hene ko mes costura outro hene bota evolve, bota adapt, bota grow. Pero just de uma maneira slightly different. Sim, você aqui a mim tá haya leuk die ora botar outra chiquito. Botar outra bisa dorko botar papia. Hopi. Anto Dimas. ora ko bo a bira bewust di bo diagnose bota care partiki. Dus ora nossa começar com é parte de self advocacy, dus papia pa bo mes e começa a explicar que bota sinti, ela tara anos, pero botin hobby bom by the way. Oh yes, Bota yes. sinti que botin ele basta under control, toch? I mean, para mim, okay, não tem nenhum question de control. Het is just maar echt grow up ko. This is who I am. It's a part of who I am. E I'm happy. I'm proud. Dita kay mita.
imita acknowledge ko, hey, portami ting cierto conan miti ko siya work on, of ting cierto conan ko ami sa miti ko traha mas duro riba jeg otro gente, and that's fine. O sobra, sa kita algo ko to just apply na autistic people in the end. Sa kita algo ko, tu rin ito struggle Nee, ko mito ibisa, algo ko tur gente pabo crescer, pabo evolve, reflejar e pabo mes. Essa é a vida, toch? Kasi, Pero abo bisami, ora botava ta mucha, botava bise mais biaha. Mami, dia, a mi tabay papia pa esunang kuno por papia. classic. And then mi ta get emotional. Say, ainda da may life slogan, by the way. Sa ita algo ko definitely, like, if you've spoken to me, like, si bo conoce me in real life, bos ako sa kita algo ko, ainda mi ta bisite dia di awe, ita motto ko, mi ta stand by, ino ta just pa, speak pa eso nang kuno por speak just verbally. Ito ding eso nang kuno po speak ng mind, eso nang bring a message pero nanoti ayos to word and pe. Of ko nanota haya platform pe dor di advantages of disadvantages in society, no, sa algo ko ita message di mi ko ta queda cambia tame, like I said, ita cambia kumidoria ayanang. It bota siya adapt to in certain situations. Bonita. Bota sinti ko bo hasi hopi di esay kabaf bo bota on your way pabira bota by evolve como advocate pa autismo e neurodivergence eigenlijk. Tambe, mita haya definitely dinga area kimi hasi hopi kaba. Dus kumi adume kopi projects, may adume ko hopi organizations, not just riba autism advocacy, pero tame gewoon youth general empowerment advocacy. So sa kita algo ko, like I said, sa kita very prominent topic din no society ko, but open up di bo miss, pero voral me message to speak for those who cannot. Midhay ay na meeting kami na ba sa largo ahead of me. Na meeting 20. Basta awo ki mita na point ko, awo mita building establishing ami. Yes. Mani seta algo ko sempre matrari ba je mani turene sa king Amanda ta. Pero Amanda sa king Amanda da. That is a good question. Yes, sei ta queda bo edad ta crucial pa esse awo ki. Yeah. Outra pergunta. Go ahead. Teenage years. Oh no. Let's go there. Oh. Dispensa. Let's go there. Oops. Teenage years. Wapor? Ooh, yeah, sure. Anxious. Yeah. Bang switch it up a little. Abo ting pergunta pa mi? Dibo teenage years? Kung mami dati pasensya. Like, what, ki otherworldly patience, mami dati echt. Bota haya mi tati hopi pasensya ko? Yes, 100%. Okay, portanto, yes. explica um tiki de bo teenage years. Dus Amanda was homeschooled. Yes, dus het tempo que masi online schooling e maneira ma mencionar como adume como projects and organizations. Mi teenage years te ayan como echt define me mes como young advocate, young ambassador de mental health. Echt definir me como spokesperson para hopi tópico. Pero também, sa kita te ayan como me será definir hopi aspecto de ami mes as a person. E boy, is a little awkward. Quanto piyama tinha mi cabelo again? Sim, hopi tinhamento de cabelo, Tattoos. outfits, tattoos, pero banda de... Mood swings. Exacto, e não net é sempre chegando hormonen, mood classic. swings. Well, dank je para acknowledge que mita tem hobby paciência, aunque tem hora mita falta assim. No, Ari, a misa comida to acknowledge say enough. I still don't. This. Payback time. No. No, we have nursing homes for that. No, dude. Mapuntrabo se por trust bo. God, I gave no answer. God, I'm just. Sei um tópico para outro programa. Next time. Sim, está actually um tópico que nós também
papia erover después. Yes, 100%. Yes. Pero, na mi wak, Amanda, mita quiere, a mí por bisawo mita hopi proud dibo. Dus mami ta hopi trots, mawak bo cresce e cambia sina hopi e nota a mí so, más gente. Pues abo letterlijk casi cresce delante da câmera. Dus de chiquito bo bij televisão, de chiquito bo a papia, of at least show up. Yes. Tinha hora tata jepi girafe. Oh my God, yes. Tata um peluche com a Amanda tá rindo. Oh no. Por caminho gone. Is it that my problem behind on television, no? Oh yeah? It was my problem No, behind. actually no. See, probably. Really? But No. anyhow, it was Anyway. only my first times in the television. E, oh boy, mi tata kida trese e peluche e in frame, man. Bota hai o henda to papi hopi serie with topico, and then bota a little giraffe ko beguli eyes to man dancing on the screen. Oh god. Yeah. Pero no, eta algo eta tuma hopi kurashi pa hasi sei. Yes. Tu pasobra bota faia delante gente, bota cresce delante gente, bota hasi costan hopi bom delante gente, qual também tem pressão com né. Yes. Então mita sina trots die wabe último ano am bisa heimi por hala atrás riba certa coisa. Então echt bij busca minha identidade, então. Yes, per se. Pero também vai na back na 10 years, mi ta haya toch ko mi ta tem bom support system. Mane danki na mami for sure. Dus ko mami ta sako hey ko certo issues bopo reach out to certain people, hey like boting bo connections like bono po just like bono ting just ame like you have a team behind you. Sim, esse é hopi importante que você mencionar, it takes a village. Yes, it literally takes a village. You know, just to raise a child, but to raise, sim. build and raise a person, it echt take a village. E mami tata maneco ba llega a edad de 18, 19. The fun years. Sim. Edad já ba começa a compreender tiki mais. Yes. Que tava tão mira outra perspectiva, então a gratitude que a mama tata sente tata overwhelming, dus quanto gente ajuda, tata tei, tata support. E ko hinan aqui like they're still there. Ko ainda awo ki mes mit ding e phase die echt the self-discovery as an adult, como young adult, e preparando bijvoorbeeld like met focusing, riba preparando para move for my studies and all of that, met toch happy ko hopi hende ko ding mi jonge jaren tau te type support me ainda tei. E mita haya toch mita grateful, paso sa kita algo ko hopi hende neurodivergent of non-neurodivergent, sa kita algo ko hopi hende no ta experience. No. Pasobra mental health, mita ba back on that a lot, pero yeah, ita un topic kung mita happy kung sa papian over nos community awo. Ta algo kuvral na nos país, nos Aruba, esa kita algo ku ta tabu pa hopi anya. Ainda mes me conhece gente nan ku nada by therapy of nada by psiquiatra, pero nanti miedo de bisa say e fonang pa sobrang pensa, oh no, gente te quer mita louco. Paso say ta estigma ko nos ting. Ku say, ami sempre ta open, man, hey, like I see a therapist, like ito yung dami hopi, ami ta si hopi self-help, mita journal, mita busca healthy hobbies. E say ta algo ko paso anos, dahil like ami ko yung mama nos ta hopi open. We talk about anything, nos ta hopi like no filter, uncensored. E ami ta haya toch ko. Oh no, blank out. Anyways. No, me te quiere, no, si mi por cabe pavo. Yes, please. Nos meses sostener otro más. Yes, yes, essa é minha visa. Yes. We have to. Nos temos support outro como família, como comunidade, sociedade, professionals, non-professionals, diferente sector. A mim tatawak mas aleu ko diz gente, dus a mim ta querer de Deus. Yes, a mim tatawak ko Deus a pone a, dus ela pone abo e ela pone
hopi mas gente ronti nos, antobra nanta cosa a mim te quer é sobrenatural, dus a mim não pode impossível que a mim por a regel tu caminar aí. No, of course. Essa é a minha crença, pero absolutamente minha mama tá proud e growing up with autism, a mim também grow up. Yeah, Mi exactly. também cresce. Yeah, definitely. Mi também mestre cresce, mi também mestre a vira Yes. diferente rol. Yeah, that's it bara, definitely. E voral que sa aqui lo que switch também na ku mita happy ko no sa mi a high diagnosis to begin with. Mani mita kere mi siguro mami po definitely bisa ku sing diagnosis nos bidela play out completely different. Pero também cosa mita happy ta ku mami tuma eruta di busca professional diagnosis pa sobra voral in modern times bota hay tópico de self-diagnosis, ta tópico hopi relevant. E como diagnosed neurodivergent person, definitely I'm meeting me two sets rivesaki. Pero me look at it from mama's perspective, like what do you think about self-diagnosis e pa kiko heneta sie? Mi nota de acordo com self-diagnosis, mi tá de acordo com signalering, dus com gente por señalar cierta coisa. Yes. Pero busca ajuda profissional, se te queda esta queda importante. Aceitação é muito importante também. Que men se tá de chiquito acaba, bota mira algo que bota observar de baby, de mucha. Of them womes even. Yeah, no, para mim estava pensando de early diagnosis, early intervention, okay, early diagnosis, early. Bo por mira certo sinal, não? Acudina bo dokter de kas, of kinderarts, of kinderpsychiater. Dus kana e caminho aí. Sim, definitely. Laga e profissional na ajudava, laga outro gente também observar, maestro, não, psicólogo, social workers. Busca e professional crowd. Então, ora bota mais grande, ora bota neurodivergent, dus bota diferente, dembo celebro, dus bo neurologicamente bota woven into each other, dus bota designed diferente, dus bota design diferente, bolo sinti out of place. Sim. Zeta, Toch? Zeta definitely me te kere ta algo ku ta echt shared experience di tour hene. Not just neurodivergent, but just tour hene disability in general. But tabay kai out of line, out of place at some point, pero is it okay, like I said, nos thank God, nos sa mundo ku ta mas tolerable, mas accepting. Pero em vez de vai a direção de Google it, anto vai wak like WebMD señal. not to solve durable problems, ladies and gentlemen. We're sorry to say that, pero yeah. Kiko abo te recomenda se um gente tá señalar certo com isso mês. A mí personally wak. A mí ting hopi conocido di mi ko nang ta sospecha ko nang tariba spectrum, like autism spectrum. Pero ko nang tapuntra a mí hey abo como autistic. Abo sa what it's like, what do you notice? E a mí sempre ta starts do ribisa. Mi to autistic pero mi not professional ko do nami diagnosis. Exact. Sobra actually only a characteristics for autism diagnosis ta ko boting characteristics ko e persona min not self not aware DJ. kundi aware DJ. Das maioria biaha gente ko autism no menos dari para ko characteristics are considered autistic. Sim, é também com personality disorders, Yes. of outras disorders, é persona mes, hopi biaha nota mira, unda eta pegar, of kiko ta e E no wak kiko DJ nota, as we would say, normal. Dus a mi sempre ta start off que say, bisa wak, mi ta happy ko bim busca mi advice, paso a mi sito hende ko diagnosis, a mi sito hende ko biba ko ne, pero gisa ko a mi no podo na bo full extent di help ko bo mister e bloquear esse person, paso sobra seta algo ko mi mesra busca pa ikane point ona mita. Pero é uma babai, uma nanti ko bai. A mi to bisa definitely papi ko ba huisarts, of si bating manikaba bating therapist, of yung psychiater of somebody, papi ko nang, for sure.
si bunot sa akin, mita ek encourageable, so like, go for it. Mi po comprende ko ito scary, pa sobra, bo por ti sospecho, pero tabi, aspect di acceptable miss, ding caso kubo hayo diagnose, it doesn't have to be autism, importa anything, importa personality disorder miss, importa ADHD. yes, ADHD ko autism, sa daalo ko door bruha hopi. Ami da bisa just zorg ko bonota just willing pa busque help, pero pa accepta help e na fim dia acceptable miss as a person as you are. Kubo flaws, kubo positives, whatever it is. Na fim dias, you still have that love for yourself. Yes, awesome. Well, masya danke pa escuchanos si buting pregunta. Bota bombi ni pa hasi isa kinang. Of course. Nos lo que arting más contact ku es una gota wak y mira y nos está open pa hope y pregunta of más pregunta nan tocante autismo, neurodivergence y con etapa pa crear mesmo caminho onde que quizás não estava tating. Sí, of course. Y también, it doesn't just stop there, definitely. Si você tem like topics que você lo que escucha nos discuss of money, if you want to share your story, también nosotros dice out loud aqui nang, pero just pa sa ko tingin nang ko relate y ko you feel heard or you feel seen, nos happy pa por hasi say pabo. Itame stay tuned pa sobre nos tabeting exciting topics, exciting guests. Hope plans really. Y nos really excited pa presenta isa kinang pa boso, pa wak kung anos como individuals ta, as we like to say, fill in the blanks. Bye-bye.